Zdravo živo! Današnju emisiju počinjemo pričom Maje Volk o zabludama u vezi sa hranom sa našeg podneblja, a naučit ćemo i kako da zeleni napici budu primamljivi za sve ukućane. Otkrivamo šta je to dendroterapija i koje drveće spada u najveće prijatelje našeg zdravlja. Georgij Nazarov savetuje kako da poboljšamo cirkulaciju i savladamo prolećni umor uz kontrastno tuširanje. Monja Švec nas upoznaje sa satva jogom i pokazuje nam jednu laku i korisnu vežbu. I na kraju podsjećamo koliko je vožnja bicikla korisna za naše zdravlje. Dobrodošli u Zdravo živo! Maja Volk, naša poznata umetnica koja je doktorirala i predaje dramaturgiju, jedan je od najcenjenijih stručnjaka za ishranu sirovim namirnicama. Dok smo se na Tari družili sa Majom tokom Kosmo seminara, otkrila nam je neke detalje u vezi sa zdravom ishranom i na naše najveće zadovoljstvo pripremala nam je ukusne, a zdrave slatkiše. Ja mislim da ukusnijih slatkiša nema na planeti. Pazite, nema šećera, nego urme, agava, med. Nema margarina, nego kokosovo ulje, koje je savršeno. Nema onog pečenog prženog kakava, nego rogač, sirovi kakao. Voće, naravno, tu u celoj priči indijski orah, a ne šlag od nekih ostataka, ne znam ja čega. Tako da kad to saberete, vi dobijete jednu eksploziju ukusa. Pritom su ovi slatkiši, za razliku od konvencionalnih, lakši za varenje, ali su u prvi mah toliko moćni da možete jako malo da pojedete. Znači, ne možete ono da se davite u nečemu, jer ta loša hrana je kao kod narkomana bude, oni šećeri navlače, to su navlakuše, a ovi su slatkiši, taman pojedeš koliko ti treba i staneš. I to je lepo. Tako da decu treba namamiti sa toplim čokoladama, pravim sirovim, sa sladoledom od smrznute maline i banane, nema ništa lepše, sa ovim bombicama, da kažem, kuglicama, kao rošeove kugle, samo su bolje od rošeovih, jer nema šećera, gde je badem, gođi, kakao, kokosovo ulje, urme, to sve se samelje za 3 minuta i ono što je lepota sa ovim slatkišima, kad deca zakukaju, Kevo, ima nešto slatko? Ti ješ, ima, šta treba? I za 5 minuta gotova stvar. To je lepota. Jedan od argumenata protiv sirove hrane je kod većine ljudi odbojnost ka zelenišima i zelenim sokovima. Maja naravno ima rešenje i za ovaj izazov u zdravoj ishrani. Pa ja sam prva koja sam bljak mi je zelena. Ali videli smo, znači majmuni su daleko pametniji od nas, šimpanza kad jede lišće koje je gorko i grozno, on uzme bananu, zavije list, napravi majstor sendvič i jede. Banana ima nešto što neutrališe tu gorčinu. I osnova za sve zelene sokove su 2 banane limun, kruška, 2 banane limun, breskva, 2 banane limun, jabuka, 2 banane limun, šta ima u sezoni, pomoranđa, bla, bla, bla. Nešto zeleno, spanać, peršun, lišće celera, evo sad su koprive, to smo jeli, maslačak, voda, malo meda i cela poenta. Znači, bitno da je slatko i sve ima ukus kivija. I deca vole kivi, kivi je zelen, ali ga deca vole, prema tome ovo je najbliže ukusu kivija. Drugo, onaj limun guši otrove u zelenom, recimo spanać, sirovi, ako mu ne date limun, kiselinu koja ubije neke supstance u njemu, on baš nije prijatan da se sirov jede. Prema tome, zato mi uvek salate sirćetom stavljamo kiselinu. Ali limunska kiselina je najbolja, tako da limun, banana. Ja sve što ne volim mešam sa bananom i malinom i sve ima ukus banana i malina. Kada se povede priča o citrusima i takozvanom južnom voću, postoje mišljenja da nam ta hrana nije odgovarajuća, jer se preporučuje da jedemo samo ono što je sa ovog našeg podneblja.
Prvo, mi smo, ne sa ovog podneblja, mi smo iz tropa, znači ne postoje primati u Evropi nisu bili, nego smo mi svi nastali u afričkom pojasu i zato volimo goli da se šetamo kad je toplo. Znači da smo nastali na severu, onda bi ko haski se valjali goli u snegu i bilo super, imali bi krzno i sve. Mi nismo za to dizajnirani. Nama je hrana, za nas, Bogom dana, što kažu, banana, tropsko voće, ono što je pristupačno. Ali ovo što sam htjela da kažem, apropo Srba i Podneblja, šta su Srbi jeli pre otkrića Amerike? To je jako bitno. Znači, u srednjem veku mi mislimo da je ovako sve isto izgledalo. Znači, ne. Do srednjeg veka Evropa je bila pod neprohodnim šumama i nije bilo voća. Jedino su bile borovnice od voća i šumske jagode. Bilo nešto trnjina, frnjena, mrnjena i od žitnih bilo žitarica, nešto malo žita se jelo, kaše i vrlo retko meso koje se ulovi, znači po šumama, šume su bile bitne. I da bi preživeli zimi bez hrane, najviše se jelo u Evropi mlečnih proizvoda, zato su novovukli krave, koze, da imaš kao u hajdi parče žutog sira i leba i to je hrana. I mi smo Evropljani zato jedini razvili mali enzim za varenje mleka, inače to ne postoji nigde na svetu, Azijati ga nemaju, Afrikanci ga nemaju i usput nemaju ni osteoporozu, pošto ne piju kravlje mleko. Sada da se vratim, onda je došla jabuka iz Azije, došla je kajsija sa krstašima, jedino pametno što su doneli, došla je šljiva iz Azije, došla je lubenica iz Afrike, došla je dinja iz Afrike, došla je patlidžan iz Azije, tikvice iz Azije, a onda kukuruz, pasulj, paradajz, krompir iz Amerike, znači nacionalna srpska jela sa sve paprikom, ljutom i čilijem je došlo iz Amerike. I ako jedan srednjevekovni Srbin bio dovoljno otvoren da prihvati pasulj, ja ne znam zašto ovaj iz 21. veka ima problem sa bananom i mangom. Znači, što nam je još prirodnije, pogotovo sada kad nam je sve dostupno i kada konačno možemo da jedemo svoju hranu. Drugo, bebi, setite se kada prestane da sisa, prva hrana čvrsta koja se daje bebi je gnječana banana. Prema tome, to je najprirodnije, najlakše za varenje i najprijemčivije. Eto, zato treba da jedemo sve što je priroda dala, a ne samo da se ograničimo na podneblje gde smo se mi silom naselili. Gotovo da nema dečijeg crteža na kojem jedan od obaveznih elemenata nije drvo. Zašto? Deca znaju. Deca osjećaju šta je to što je u našem životu važno, a zašto je drvo važno objašnjava između ostalih i ruski naučnik Mihail Semjonović Vinogradov, doktor prirodne medicine u Moskvi. On je jedan od pripadnika pravca dendroterapija u narodnoj medicini, a to je terapija drvećem. Naime, šetnja kroz šumu nije korisna samo zbog fizičke aktivnosti i povećane količine kiseonika. Postoji nešto teško razumljivo našoj logici, a čini da se u blizini drveća osjećamo dobro, da nam se popravlja raspoloženje, odlazi napetost i pojačava sopstvena energija. Vinogradov tvrdi da se čak različito drveće razlikuje u kvalitetu energije koju generiše i odašilje. Kaže da drveće zaista može da isceli čoveka, nahrani ga energijom. Najbolji u tome su hrast, breza i bor. Gotovo isto tako su korisni kedar, bagrem, klen, jarebika, jabuka i šljiva.
a ima i onih koji čoveku mogu da ukradu energiju. To su razne vrste topola, poput ruske čerjomuhe ili američke višnje, kako se kod nas zove. Ali i to drveće može da bude korisno u trenucima kada se ne osjećamo dobro. Ako se tada prislonimo uz njega, ono će izvući iz nas onu vrstu energije koja nam nije od koristi. Vinogradov je, proučavajući uticaj drveća na naše zdravlje, otkrio da postoje zapisi da su još u predhrišćansko doba devojke odlazile do breze da bi nakupile pozitivnu energiju, da im udaja i život budu srećni. Trudnice su sedele pod lipom, a ranjene vojnike su stavljali ispod hrasta da od njega dobiju snagu za isceljenje rana. Vidari su preporučivali ne samo sedenje pored drveća, nego i penjanje po njemu kako bi se snaga drveta što više preuzela, odnosno razmenila sa čovekovom. I danas se deca instinktivno penju na drveće, a mnogi grade kuće u šumi. Komuniciranje sa drvetom je vrlo jednostavno i lako. Dovoljno je da mu se približimo na oko pola metra i gledamo ga, zamišljajući kako udišemo njegovu energiju. Dišemo smireno, opušteno i normalno, sa kratkim zadržavanjem daha posle udaha kao i posle izdaha. U tim kratkim pauzama razmena energije je najsnažnija. Koliko god šašavo izgledalo, zagrljaj drveta veoma je delotvoran. Dovoljno će biti da zagrlimo drvo na 5 minuta, pa da osetimo kako nam se menja raspoloženje. Možemo da vizualizujemo kako nam umor, stres, napetost i neraspoloženje klize u zemlju niz korenje dok izdišemo, a dok udišemo, kroz krošnju se povezujemo sa nebom i beskrajnim izvorom energije i snage. Ako ne možemo često sebi da priuštimo šetnju među drvećem, bilo bi dobro da u kući imamo drveni nameštaj, najbolji od hrasta. Ako ni to nije moguće, i komadići nakita od drveta mogu makar malo da nas usklade sa prirodnim zakonima i pravilima, pa da tako premostimo energetsku krizu do prvog pravog drveta. Nekada se pri rođenju deteta sadilo drvo, koje je onda bilo njegovo drvo pod kojim se igralo, na koje se penjalo i kome se vraćalo iz daleka, stvarajući tako neraskidivu vezu sa svojim drvetom. Ta mu je povezanost pomagala i u trenucima kada mu je bilo teško, jer je bilo dovoljno da pomisli na svoje drvo i već oseti znatan priliv energije. Iako smo danas mnogo toga zaboravili, naši geni nisu. I danas svako od nas voli da prošeta među drvećem jer je to jednostavno prijatno i ne pitamo se mnogo o energijama ili o koristi od takve šetnje. U krajnjem slučaju nije ni važno šta mi znamo. Naše telo je u većini slučajeva mnogo mudrije od naše logike i ono tačno zna šta mu je potrebno ukoliko dozvolimo sebi da ga malo bolje upoznamo i poslušamo. Zato u sledećoj šetnji među drvećem osluškujte svoje telo, proverite koliko se dobro osjećate, a ako se i setite da se ta pojava zove dendroterapija, to može samo da podsjeti na dobrobit koju ćete priuštiti svom telu. A ako vas uhvati želja da se popnete na drvo kao dete, učinite to, deca znaju. Onaj ko vodi računa o svom zdravlju zna da je uvođenje novih zdravih navika jedan od najefikasnijih načina da se prevaziđu stare, štetne dnevne rutine. Naš poznati promoter zdravlja i zdravog načina života, Georgij Nazarov, savetuje kontrastno tuširanje naizmenično toplom i hladnom vodom kao odličan, a jednostavan način da promenimo stare navike i unapredimo svoje zdravstveno stanje. Kontrastno tuširanje na koje vredi postepeno da se naviknemo i da sprovodimo uz usavršavanje ishrane ima izuzetno pozitivno delovanje na stanje krvnih sudova i stanje srca. Jednostavno omogućava mnogo bolju cirkulaciju krvi, sjajan trening krvnih sudova, mnogo bolje adaptivne sposobnosti organizma, na primjer na promjene vremena, mnogo manje onda reagujemo na stresne situacije, mnogo manje reagujemo na nagle promjene vremena, osjećamo se mnogo prijatnije.
Postepeno se navikavamo koristeći na početku tuširanje celog tela toplom vodom par minuta, nakon toga polijemo samo noge do kolena 2-3 sekunda, onda opet celo telo sa toplom vodom par minuta i tako nekoliko puta. Uvijek završavamo sa hladnom vodom. Postepeno povećavamo površinu koju tuširamo sa hladnom vodom, uključujući cele noge, pa uključujući ruke, predeo grudi, stomaka, leđa, glave, a nakon nekog vremena dolazimo do tuširanja i po pola minut. Naravno, vredi da se konsultujemo sa svojim lekarom da li to možemo da radimo, ali većina nas i tekako može. Jedna od snažnih vežbi za poboljšanje cirkulacije krvi, po meni jedna od najjačih, je vežba kapilaroterapije. Dešava se prilikom te vežbe nešto slično kao kad udarimo po dnu flaše pune vode sa rukom. Voda ide gore. Isto se dešava i prilikom ove vežbe koju ću sad pokazati. Omogućava mnogo bolji protok krvi po venama, a u venama zidovi vena su dosta tanji u odnosu na zidove arterije, pritisak u njima dosta slabiji, vrlo često dolazi do zadržavanja krvi u njima, vrlo često dolazi i do deformacije vena, jer dolazi do otežanog cirkulacije krvi zbog dugog sedenja, stajanja na štiklama, korišćenja štikle, tesne obuće i tako dalje, i onda se javlja problem sa cirkulacijom krvi. Ova vežba će omogućiti mnogo bolju cirkulaciju krvi i da se osjećate mnogo bolje i zdravije. Radimo je više puta dnevno, ponavljamo od 30 do 60 puta, što će uzeti pola minuta do 1 minuta, i naravno ne radimo na visokim štiklama. Sattva yoga zapravo potiče sa podnožja Himalaja, iz majke Indije nam dolazi, i ona dolazi iz drevnog grada Jogija, takozvanog Rišikeša, odnosno mesto gde se mudrost i jednostavnost prelivaju jedno, bar je to za mene iskustvo bilo tamo. Zapravo Sattva yoga, ona predstavlja istinu, ona predstavlja celinu, ona predstavlja zapravo balans. Dakle, Sattva yoga ima taj holistički pristup, jer ona obuhvata tu celokupnost, dakle, našeg unutrašnjeg bića. Ona je istovremeno i drevna i nova, i tako da možemo reći da je Sattva yoga zapravo skup svih tih drevnih jogijskih praksi koje vode pojedinca u tom velikom toku evolucije svesti kroz prakse meditacije, kroz prakse asana, odnosno joga položaja, zatim pranajame, jogičkog disanja. Tu dolazi i krije, znači krije koje predstavljaju akciju kroz taj pokret. Zatim tu je sloboda izražavanja, sloboda pokreta, jako je važan aspekt muzike u Sattva yogi, i istovremeno tu se stvara ta jedna radikalna budnost, radikalan fokus i bezvremenska mudrost. Tako da pojedinac na sattva, vežbajući sattva čas, dolazi do jednostavno jednog podržavajućeg oslonca od strane učitelja, od strane grupe, gde svi postajemo ta jedna celina, znači taj jedan holistički pristup se obuhvata kroz sve ove prakse. Možemo reći, dakle, da Sattva yoga zato predstavlja tu jednu duboku transformaciju i transcendenciju tih naših potisnutih impresija iz podsvesti, za koje uglavnom nismo svesni zašto isplivavaju. Tako da se mi na taj način osvešćujemo putem Sattva yoge, i jako je važno da se kaže da je student i učitelji da su istovremeno jedan zajednički otvoreni kanal, znači oni zajedno sprovode to znanje, i tako da se znanje Sattva joge ne sprovodi od učitelja, već kroz učitelja.
I svaki student i odnosno satva jogi i uopšte svaki jogi je verno odan svojoj, dakle, toj darmičkoj stazi, znači povezanosti sa svojim višim ja, odnosno vertikalnim delom sebe, vertikalnom služenju. I to je to, dakle, prosto mi dolazimo u kontakt sa svojom intuicijom. Znači, kroz svaki satva čas mi smo povezani putem intuicije tih unutrašnjih očiju, putem srca, gde prosto isijevamo to naše sopstvo. I posebno je važno, dakle, da se kaže da svaki pojedinac može, recimo, u tokom vežbanja satva časa da oseti određene, recimo, reakcije tipa besa kroz određene krije ili pranajame u sklopu od zavisnosti kako je čas koncipiran. Te tako vrlo brzo prelazi u veselost, znači u razdraganost, jer prosto odmah shvati o čemu se tu radi. I, znači, te krije su vrlo, vrlo zanimljiva stvar, znači svaki pojedinac može da sebe poveže lepo sa tim. Za prvu vežbu Monja je odabrala vežbu disanja, buđenje Agya čakre. Vežbu radimo tako što sednemo u položaj prekrštenih nogu, ispravimo se i pažnju potpuno prenesemo na kičmu. Spojimo dlanove sa palčevima tako da dodiruju centar između obrva. Sedimo u tom položaju 3 minuta. U ovoj vežbi oslobađa se sluz u plućima, poboljšava se cirkulacija krvi u organima, najviše u frontalnom delu lobanje i mozga, aktivira se i budi energija, čiste se teške emocije i uništava negativna energija. Može se raditi u kombinaciji sa vatrenim dahom kao što je prikazano na snimku. Udahnemo duboko i zatim naglo kroz nos u kratkim izdisajima izbacujemo vazduh grčeći stomačne mišiće. Uz ovakvo disanje pojačavaju se svi spomenuti efekti vežbe. Radite ovu vežbu svakodnevno, dok vam ne postane bliska i jednostavna. Samo pazite da je ne radite punog stomaka, jer vam tada neće prijati. Pešačenje je najzdraviji vid transporta, ali ako negde žurite, bicikl je neprikosnoven. Ako do sada već niste, ova će vas priča, verujem, naterati da izvučete svoj stari bicikl iz podruma, skinete prašinu i krenete u vožnju. A evo i razloga zbog kojih bi to trebalo da učinite. Da zanemarimo prečice koje su dostupne onim malo ekstremnijim biciklistima, a koje svojim autom ne možemo da koristimo, putevi koje koristite na biciklu su uvek kraći i zanimljiviji. Mesto za parkiranje uvek se pronađe, a pritom se ni ne plaća. Na kraćim relacijama bicikl je uvek brži od auta u saobraćajnim gužvama. To su praktične koristi, a one zdravstvene su još brojnije. Vožnja bicikla poboljšava cirkulaciju jer blagi napor koji se ulaže ubrzava rad srca i povećava dotok kiseonika u sve delove tela. Tako se sprečavaju problemi sa venama i kapilarima, a i celulita se lakše otarasimo ako na vreme počnemo da pedalimo. Osim što je jeftino i ekološko prevozno sredstvo, bicikl nam pomaže da jačamo srce i da snizimo krvni pritisak. Pri vožnji bicikla disanje se produbljuje i ubrzava, što dovodi do boljeg dotoka kiseonika u mozak. Zato su nam posle toga misli jasnije, mozak bolje funkcioniše, brže donosimo odluke i pronalazimo pametnija rešenja za eventualne probleme sa kojima se susrećemo. Stres i napetost brzo će da se povuku zahvaljujući biciklu, a takođe i dosadna migrena koja može da se ublaži, a vrlo često i da potpuno nestane. Što češće vozimo bicikl, migrena se sve ređe vraća u naš život da nam ga upropašćuje. Za vas koji ste u starijoj dobi, ovo je najbolji način da povratite i održite funkcije mozga vitalnim.
Jedna od prednosti bicikla je što uvek možete da sretnete nekog starog poznanika ili dragog prijatelja i da u vožnji prijatno proćaskate. Ne morate da dogovarate susret niti da se nalazite u nekoj kafani ili kafiću, nego onako usput razmenite svoje zapažanja i prepričate šta vam se događa u životu. Sve ovo dovodi do boljeg raspoloženja koje ste sigurno i sami uočili. Ja čim sednem na bajs počnem da pevušim, a osmeh se sam od sebe pojavi na licu. Možda i ne moramo da osvestimo koliko smo vožnjom doprineli očuvanju prirode, jer je ne zagađujemo, kao i očuvanju novčanika, jer ne plaćamo skupe prevoze, a pogotovo očuvanju svog zdravlja. Važno je da se mi osjećamo dobro, a kad smo mi bolje i svet oko nas, naša stvarnost postaje bolja. Neka ova sezona proleće leto bude u znaku bicikla, pa da vidimo na jesen kako će nam biti.